Meštani Bogatića mogu da odahnu jer sudska jedinica ostaje u njihovoj opštini pa neće morati da putuju po pravdu. Ova sudska jedinica za građane Mačve, opštine Bogatić, znači mnogo, da ne idu u Šapca džabe i troše pare bez potrebe. Mi u Bogatiću smo delimično zadovoljni ovakvom odlukom jer smo očekivali povratak osnovnog suda Bogatića. Međutim, pretpostavljam da je to maksimum koji se mogao postići u ovom trenutku i ovakvim okolnostima. Delioci pravde također neće morati da putuju, a na dobitku su i pravni zastupnici. To će biti manji trošak, a brže će ostvarivati svoja prava jer će se u sudskoj jedinici mnogo brže odvijati suđenje nego što je to do sada bilo i nego što bi bilo da nije ostala sudska jedinica. Vraćanje sudske jedinice u Bogatić znači će dosta za običan svet, obično građanstvo, koji neće morati da ide u Šabac i tačno će biti ostvarena poruka da će pravda biti dostupnija. Inicijativu da Bogatić ne ostane bez suda imale su sudije, građani, advokati, poslanik Nebojša Zelenović, ali je zahvaljujući amandmanu Tanje Radovanović iz Srpske napredne stranke, koji je podržalo 125 poslanika, sudska jedinica ostala. Moram da kažem da je to velika ušteda za građane, sudije i advokate i ovo je još jedan vid velike saradnje građana, narodnog poslanika i Skupštine Republike i u daljem periodu smatram da ćemo još mnogo toga uraditi za dobrobit i život građana. Sopstvenim zalaganjem opštinskih čelnika u Koceljevi je ostala sudska jedinica za meštane i susede iz Vladimiraca. Smatramo da pogotovo opština Koceljeva ima razvojnu komponentu, tako da investitori koji ulažu u ovu opštinu imaće i sudsku jedinicu gdje će moći da ostvare svoja prava i da normalno funkcionišu u svom radu. Ipak, Vladimirčani nisu oduševljeni odlukom da će po pravdu morati kod komšija u Koceljevu. Smatram da donešena odluka nije sagledana realno, jer po svim parametrima osnovni sud u Vladimircima, kako po broju predmeta, po broju stanovnika, tako i po infrastrukturno, sam sud je dosta ispred osnovnog suda u Koceljevi. Za sada je tako, ali ako je za utehu, treba imati u vidu da je ovo reforma reforme, te da se za 4 godine sistem već 2 puta menjao.